So hello warok ngadi Pak GK. Welcome back to my channel. Te minta kadi ka part 2 jong keduka part 1 kabang ya asdang menin hakabang lai discuss jepang keduka exam Valentine's MMMP. Kadi ka exam cleaner or sweeper ma pala pelong da DSC East Hills hakabakat and sa pelong hakakat sa utrik. Jong mentahi ubanai mo. Are you ready? Okay, let's go to. Siapa ingin sedang aku apa situ kan IP kedian mo. Namar ni kong ngala perkat baka kong makan DC jungi ka kong rasa tambari korban kala shula ben la gitu ki couples no arba hakaji sha la debni op celebrate Valentine's DM ndai ki hapelai ta example ban ndai nang perkat sani ba kadai ban kaji anong nam ta gitu ki long distance relationship mo example ugai dena sara ma ugai dena sara de ka dai ka dena ma ring kaneng de cũng ta ký ở mình giờ cái đuổi long kì probably thở exam sao lại cái bắt Charlie bro okay just kidding để tâm ta này sedang nó okay để cái topic các bạn sai lại mình ta cái đấy cả Meghalaya executive của mình là executive của mình PM kadang kadang mau lain lagi organ juga government kadang các bạn con kadang legislative và cả executive và lại cả judiciary mà legislative của kita thảo an mà eksekutif pat kidiki nong patrikam ya kan mo nong patrikam jadi syari pat kipepet ken kidi maki kipepet ken kumlo lang maki kiba ngono kiba bishar ken ke justice kini justice mo takadaw kadon ka court ka supreme court ka high court mo kini ka sakan mau mo kini ka independent organs namar kini kilang interdependent kum kia dan kerja dari pramaki mo namar omle wala belong minister ma o minister wala belong omle andre pimla ada belong omle belong chief justice ada juga high court ni supreme court mo kumta takada mo kadeka independent organs kadeka judiciary okay te minta yang dipecah pangkani ka fast ma te suam senang ko amna pi menu ka Meghalaya jingi kayo state kayo state ni state nak aja asam kan ngikep di kemi ya ka asam ti ni aja lah apa itu peran nikong kan dai spa nyo ho armo kan dai spa nyo armo ti menu ba one declare ma prime minister ayu ka ba one shanisha jela jungi ma ban declare Meghalaya ek jela la jong kata prime minister ka dai ka Iron Man Lady of India ma Iron Man Lady of India kata ka Indira Gandhi ma kani kawan polo pendik lah Meghalaya no ka jong jela ma ka jing kana tu kasi okay the who is the first governor of Meghalaya? The first governor of Meghalaya is Braj Kumar Nehru. Second mabah kani kawan mana kani exam DSC grade 4 ma exam DSC grade 4 the way governor second mau kinkli who is the head of the state is the governor ko udeu kli jangka state jangi ken ma head of state di mana wathong ya governor la thong dau president of India ma the president of India di mana mana belong president of India is Draupadi Murmu okay kani saya diskut biar pat aku kasi ma tim tang bintang sipangka Meghalaya mo okay te ngilatip sipang governor benikong te madu pat balong governor mata de current governor jing yudiu CH Vijaya Shankar mo uni ula simti kani kam na do snem arajar pusa okay the who is the first Meghalaya citizen to become a governor pitem ni kino Meghalaya ngi namla bla balong governor hak jela jang ma ni balong governor sik kui bet jela the first Meghalaya to become a governor is Captain William Sangsangmai mo ni de Captain William Sangsangmai ulang governor hak jela ayu ulang governor hak jela Mizoram house name ayu hakis name Prakondai Kandai Pau Kandai Spa Prakondai mo update Prakondai ED mo kata ko buat nangkari India ko pandan ni okay the first kasi tingila yar ni kong uli garo mo ni the first kasi to become governor is Pati Ripple Kandia mo unir ulang governor jeng jela Mizoram mo ni okay
The first chief minister of Meghalaya, tinggal poy chief minister, the way but the chief minister, kelaban ke jingli, the chief minister is the head of the government head of the government, or head of state, the governor, the head of state, the head of government, but the chief minister kira trikam kiblashim dekat kabinet minister la trikam ha ka kerteng jong o governor mo markani la tha ka constitution mo te kira trikam similarly kira trikam kiblashim dekat kabinet jong ka India la shim ka kerteng jong presiden ke ha kerteng jong presiden mo pite bam la da resign o chief minister bara ki minister kim dan kamre resign automatically lah biar cuci nama dan kamera pada saya mga maroi mapi maroi si bengalang si minister ma kupi bila do cuci nak kena namar ba namar ko baong kaktin paling ma if we sail together, if we sang together ma de first kasi si minister pat deu darwin ding dak pok ma de kan eru kan mau kan ni kawan haka exam grade 4 ma men arajar pasau de darwin ding dak pok ulang si minister udah fast kasi si minister ma piti udah nak konsekuensi ayu udah nanti nak konsekuensi non scan star lagi war mah kira ya vote bidau pro sudah pak bibiling dor udah nawa udah emlay jongka langgar dem konsekuensi menciwa de darwin ding dok po udah emlay jongka nasikan konsekuensi de minta kini kiwar kila yo saya Perstun tensong beriu deputy chief minister menakan diru UCM ketau pak sembarang renca udaina tena langgar dem like krok konsumensi MDC mau kini tambah oleh hersuki mau namar ba di jengpang kan te oke yang diskus pada ketua aku pada video mau te kawan kini kau pada kapan mau the chief minister who passed away recently is late dan Dad Wilson lapang mau ubang kat EU umah di lapang mau ni kelana macam sedem okay the first independent chief minister is Dr. Flynn Anderson kong lama the first independent chief minister the independent nomor ba ni dah kisah arjar lai dah bang bakalan arjar lai kan dan bakalan Uni umdai nak parti ayo udah independent Emily mah parpol election uyeng udah independent candidate de ujab Emily di damar bakadan kejing para sekarang kada uni ulaban kroy ki Emily kapan biang banyak tahu sokar tak tahu ada yang fast independent chief minister haka India berkoi udah yang bani kongdo mah Dimenta who is the 12th chief minister 12th minister is Konrad sama wat song tu bakalamo kila banong karen kod bamenta lane 12 number ba Konrad sama udah minister bakar art deh mah chief minister bakar art mah the who is the first home minister mon menteri ketanat badai penya ketanat po yeng jang meklamo the first home minister udah late Peter Garnett barbanyang mah uni pite memune Uni ko ne ikong amparin mo. Di ko ne ikong amparin lengda mo. But kunjuru di ko niya RG lengda mo. RG lengda rem. Udeu politician barim udeu ulalang tengro home minister mo. Home minister menakibar memensiwa mo. Okay, the first female home minister, the first female home minister di ikong Russian Warjuri ma, bagi jikot itu kongkai ini kamat pitip nak konstituensi ayu, ini kamat nak konstituensi mau kar kan, ketuk konstituensi kamat itu ba Albert nongor mo, te ketiat siapa ngani ka kabinet minister ma, pitip ane ambil kelihatan jengem, pitip ane ambil kelihatan jengem. Kidan kat arut di minister kata hak kabinet kan kat way di kabinet di minister ngomong plus buat way si minister mah long kat arut mah pitip dan female minister mentah kan ikanti pordang shu tafkar dan mah di kong amparin mah di kong amparin yang dak mah kong amparin demta ila sepenhar syukina ila konal pana iban siang no aleng kan demta la kiu ken no da kiu mah kan kejim kawun ba hak ba apa lang dar ulah pihal syuki
tu rakam sang ma ukar menshela mo. Okay. The first woman Emily of Meghalaya. The first woman Emily of Meghalaya. Idei Persilina marak mo. Persilina marak. Ini idei tam I kan thei ban job. Election hakan ka election ban kang do mo. Hakan dai spa nya po ar mo. De menta ne penyo sa pangkani ko ipat kapan mo. The first kasi women to become cabinet minister in Assam. De itai dei Miss Mavis Dan Lingda mo. Mavis Dan Lingda mo. Ini ia lang ia bandung ha kabinet Parbagidang dan haka sarkar Assam mo menchua Mavis Dan Lingda mo. Ini ide belastat bahamo ini nomor ini deru ifas women but man bad kekardan la mo man bad kekardan la kan man bad kekardan la kun man ya pule man pas ya ka la degree mo ini pas ya ka ini ka jempuli la na ka university jong ka Guwahati mo. Okay temta the fast kasi pat ubani kong tempat banyak rong hari kabinet udeu Reverend JJM Nicholas Roy ma uni we na kire khra mo ore khra uba ni jukot hi uba ki khot riu dau kpa ka district council ma kpa ka district council platibam katu ka kasi satu mas kajentia dan sepaut lagi district council mo de mencuam de uni uba yala ban penyo ya kan ka district council mo nomor mencua kiriulum nomor yu ba kiriulum kila bandu janyo mo nomor ba jing tur pelajar ki mendari mo begiong kini dahar tikumta kadan lawan da kani kasti ki ban haji da yang mo ti kani district council te ya kanam district council am bakal spell lah ne ama pendam ne district council okay. The father of district council mo ni father of district council dayu JJM Nicholas Roy mo te uni roem ak par mencua ulong yo kan menyo rong penjob nomor menakane par bang ya lailo nyam harus nem kan espas menyo dan kami menyo ya kalau kajang ka constitution kategori sensyar ya kariti sensyar de kumta lahapan je de kena mikmat kan kiban le ya kan ka konstituen assembly te na Assam unir ulai we bayo menikmat mo na Assam provinsi semua yang tak apa de kumta ulai ya bani orang ni konstituen assembly ban je de ni kan assembly puyo bani asraj mo pritip em ko pa constitution de ya ko pa jang constitution de Dr. Dr. BR Ambedkar de ini bani orang ni konstituen assembly te ngakawar penong ba deu ni JJM di kelas Roy mah uba persya ya karai jangka Muslim League mah ban pendrong lang ya ke Assam Muslim League mah ban pendrong lang ya ke Assam haka Bangladesh mah nomor ba mencuan ka Bangladesh ka hablang bat ka Pakistan mah Marsnyo independence ka Bangladesh bat ka Pakistan ka dei kaju ya ka Bangladesh ki angka is Pakistan mo te keladot ke jitu kan ben pendung lang ya ke Assam hakani is Pakistan ka Bangladesh rang ya rila jaw na ki snem nyau ho kali mo de dak jiram cho ka India hikin menta petlas tang set kelai ka India dak jing don jung tu Yunus mo Muhammad Yunus sa puli ba number ba udai ubayo Nobel Prize mo namta ka akam monsong bahatre monsong ba de okay mintai point nak ni ka first speaker of Meghalaya Legislative Assembly the first speaker dok mani kau tam deu Radhon Singh Lingda sakan mau de minta ba do speaker mta deu Thomas Sangma deu deputy speaker pan deu limisan di Sangma collection jengiem kadai hau arhajar arpolai dei te hane kapor ba yalong deputy speaker deu Timothy Shira Drai nomor ba yo do bang no mo kontrat do ai do kendang no yo ai no yo dak Shuki Sofa kata bani along cabinet minister te kumta we her no nang ni kedan deputy speaker pod ulang cabinet minister mo te okay timta e poi sekali mo kani ko te ko no pikini ba masnyo ya ka jong ka state dan kami dan laki jong kiamle te kumta la pelang no election kata ka fast general election
Hakan tarik umat saja kena Spanyol par. Dalam ada pembanai ke result. Laplang no hi ka derbar ke paling kong do ka fasisian kyong. Laplang kini hak arab sentari umat cimo. Long action umat. Ka derbar ni kong ru umat te. Ya kini ka derbar laplang haka all council hall of the composite Assam state Meghalaya mo. Te mano ba thau sarkar ka to par. Ka parti thau sarkar dai ka all party hill leaders conference mo. Haka jingelam jong Captain Williamson sang ma ufa chief minister jong mo. Te kini ka beling assembly beling jong yem kala ingna kan how arajarway ma how arajarway te ke jing ingna jong ka keplongi benem-benem no keplong ya ke jelajeng benem-benem daya ka ying derbar ke papura kum ta la plong ya ka ying derbar enak ni ke building mo ke vidana bahwa ke badan haril bong chelong mo tem ta la dong ka jing thao ya ka ying derbar thamai hamau ding diang mo hamau ding diang hamau diang mo diang kapag ki ang ruka new shalong kani mo kitsa pun kani no ya ka shalong ni satu mo long ya ka ki office rukar kin kisa no ka new shalong mo okay de pidibam kami ka jing kami ora direct ya ka state la jang kaya suara ka autonomous state pet kumun kadai ka state ka semi state mo kumun ba ka lai bo ya kini kandidat di mo limited power mo kadang te lau jong sim start de kayo ya ka ya ni ya kani ka autonomous state house nem ka kana Spanya pau kota hak artarik jong ya yong mo ya yong hak den pareng dei April mo ban kong di kalang kot ba arempang palai lebar pasau ya yong April mo ya yong de mado belong sim start tok paru belong sim start dei ujo Captain Williamson sang ma pitip ngani to yo kana IP ko bai de kap nok ni ba ukun kseu jong Captain Williamson sang ma ya sang korimban kakon jong doktor mukul sang mamo kini baran ki boleh sang mam mukul kidai ki emle te kini ka miani di sira kakon jong mukul kani ru kadai ka emle mo best day henar day high level day just jogging mo okay te kini ka mas yo atan mas stadium kala plong ya ka session kai komod kadar bar bani kong do la plong ha kani ka district council turamo sakan mau nomor kadai kawan ha exam Meghalaya police ngayo i mo te walong acting speaker kumut mana ki darbar thawa nyem chibu dala akut election te ayo kimli dan kimli barem dan kimli bathamai dan ki batang job ti kita ki belawan hang tuam ada hai no ha benjit ken kana ha benjit dia speaker te benjit speaker kam acting speaker em ti acting speaker deu jor manik sim sakan mau kaner kawan he haka jingli LP Meghalaya police mo te tagini ngelapo rat sabukot akamen menyo ban video yang lasai mo kapani rapepi nam takane ka exam cleaner mo